Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar. Sizin bilen Huzur TV kanalında Rezida Hüseyinova Temli Bulsun tapşırığında. Biz sizin bilen bugün tam bir temli rizik hazırlarız. Ol bir güzünçelikli rizik ihtibar bilen korap durağız. Eliminde rizik sizin pişirgeniz yoktur. Onun için bizge tavuk eti kerek bulur. Gimben indi min suda 10-15 minut pişirip alıp turap koydum. Hem indi bizge kebiste yaprakları kerek bulur. Sahari, sır, yumurka hem soğan. Bismillahirrahmanirrahim. En birinci ittirip işimizni soğandan başlayıp jiberemiz. Soğanını vaklap turuyuz. Tabanı indi min kabızıp jiberdim. Mine ezgine anda may salabız. Hem indi vaklap biz soğanı turuyuz. Mine indi sizge eğitip ötem, siriktirip de eğitim. Bu şunda glupsuy bulam. Mine kebiste yaprakların indi min ana tuzlu suda 15 minut pişirip aldım, hazırlayıp koydum. Mine şunda biz Allah birsa tavuk etinden glupsuy pişiririz. Bik demli bulavul. Şunda üzünçelikli rizik. Biz bitinde hatın kızlar, hoca bikeler rizikni haman tirlendirip tururga yaratabız. Mine şolay bizning soğanımız kızatıram. Hem bizge kerek bulur it, tavukning mine şunday yumuşak ilişini alabız. Hem onu biz ikiga bölemiz. Mine şolay biz onu ikiga böldük. Bu yağımda bu itni de şolay ikiga bölemiz. Hem indi tiyerge min şunday bugün paket aldım. Big jayılı. En birinciden aş bölmesine şeşilmeyi. Hem şu vakitte iti yırtılmaydı. Mine şolay itirip paketka koyabız tegizlep. Mine şolay jayılığına hem indi tiyemiz. Mine şuluk vakitte ol yırtılmadı da bik jayılığına. Soğanımız indi bizning kıza. Bu kisege bizde şunday maturgana buldu. Hem ikinci kisekine de. Mine şolay biraz soğanımız kızgandan soň biz indi ona gümbemizni salabız. Gümbeni onun üstünde tağın soğan bile birge kızdırıp alabız. Men gümbeni 15 minut tuzlu suda pişirip aldım. Mine şolay soğan bilen kişirimiz bizning kıza. Bizge hazır yeşil temletkichler kerek bulur. Mine ezrek ukrop, petroshka yapraklarini alayeli. Bik petroshka yaprakları bik motor şunday. Bik vaq ettirip turarga kerekmi? Mine şolay irirekkine turap jiberem.
Mine bizden işlegimiz hazır buldu. Hazır indi. Bizge kebiste yaprakları gerek bulur. Kebiste yaprakların men indi aytib o'tdim, 15 minut qaynab turgan toza suvda pishirib oldim deb. Onun mine bu qattiqroq jirin azrakkina olamiz biz. Mine shulay kesib ulanlarsın golubtsida da. Hem ozgina tiyib jiberamiz. Mine shulay qattiqroq jirlarin tigich bilan tiyib jiberamiz. Mine shulay. Mine shulay. Mınsı da hazır buldum. Hazır indi kızdırılgan gümbeni salabız. Bizge işlegen hazırlarga kerak. Şuna sıyır isteybiz. Hem eybetlep bulgatabız. Bırış sıkıp jiberemiz. Tuz isteybiz. Mine indi bizning ishligimiz hazır buldu. Tavuk etlerin şulay jeyemiz. Tuz sepib jiberamiz. Hoppa. Biraz bırışta sepib jiberaylik. Şulay. Hem işlikni koyamiz. Tabağa mayını, yine tabağına kabzı jiberdim eli pliteni. İşler miken? Tamam biraz salayım eli. Bizge indi hazır yumurka gerek bulur. Yumurka indi. Mine biz onu hazır tuğalayız. Mine yumurkanı hazırlap koyduk. Bizge başta yumurka gerek bulacak, anarı sıhari. Biz indi mine bu yasagan itimizni tiremiz, rulet ettirip tiremiz. Mine şulay. Hem biz onu tiremiz kebiste yaprağına. Hazırlap şulay koyuyoruz başta. Anarısın indi. Mine şunday golubtsi bulay indi olanlarısın Allah birsa. Hazırık ortağırak jiren kesip alıgelim. Mine şulay. Şulay golubtsilarımızı tirdik. Mine tabağımız indi bizning kızdı. Eng birinchi itirib tugalagan yumurkada golubtsilarimizni aylantiramiz. Anarısın saharida öğeleybiz. Hem indi kızgan tabağa koyabız.
Менә шулай. Мәшәкате күп, әмма ләкин бик тәмле була ул. Шуның кадәр тәмле була. Шундый үзенчәлекле ризык. Хәзер инде шулай ике ягында кыздырабыз. Менә бит ул ничек иттереп шундый матур гына кыза. Күрәсезме? Күренәме сезгә? Мишне кабызып куйдым. Инде мин 180 градуслы безнең миш, мишем әзер. Хәзер инде без аларны ала бирсә, кайнар мишкә куябыз. Менә шулай үземдә ризыкны пешерергә тотынганда, бу бигрәк авыр ризык инде ничек килеп чыгар микән дип кайгырам. Менә хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә пешергәндә шулай ук кайгырам. Кайгырмасаң, бер ризыкта пешеп чыкмый, әзрәк кенә дулкынлануда бар, хисләре бар. Менә Аллага шөкер, бүген инде бу безнең тауык итеннән голубцыебыз бик матур гына, уңышлы гына пешә, Аллага шөкер. Менә үзеңә ышанып пешерергә тотынсаң, бер эшнең дә авырлыгы юк. Аш бүлмәсендә инде әлбәттә ашыгып булмый, сабырлык һәм түземлек кирәк. Тәмле иттереп ризыкларны пешерәм дип әйтсәң. Менә без инде аның ике ягында кыздырдык. Менә күрсәтеп алыйм әле. Менә шулай. Хәзер инде кайнар мишкә куябыз 15 минутка. Аллага тапшырдык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә шулай, дусларым, хәзер китәбез инде. Менә инде студиябызга тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә ничек иттереп тәмле иттереп пеште бит ул, хөрмәтле тамашачыларым. Субханалла, машалла. Менә тырышкан табар ди, ташка кадак кагар ди. Инде без менә тырыша шундый тәмле ризыкны әзерләдек. Менә хәзер инде без аны матур иттереп Алла бирсә табынга бирәбез. Менә ничек. Шундый матур, шундый тәмле. Операторларның инде монда шундый ашыйсылары килә. Шундый татып карыйсылары килә. Менә бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, субханалла, менә ничек иттереп. Менә карагыз әле, хөрмәтле тамашачыларым, нинди матур. Менә шулай безнең голубцыебыз, менә шулай куйым әле мин аны. Менә шулай булсын әле ул. Лимон белән инде әзрәк бизәп җибәрәбез. Яшел тәмләткечләр белән, лимон белән. Һәрбер ризыкка лимон тәм өстәп җибәрә. Мин лимон суы сыгып шулай җибәрим әле. Ул инде тәм дә өсти, һәм инде ашарга да, һәм файдалы да. Әнә шулай петрушка һәм укроп яфраклары белән бизәп җибәрик без аны. Менә инде операторлар ашап караганнан соң тәмен сезгә әйтерләр, Алла бирсә. Патшаларча тауык түшкәсен әзерләү өчен 650 грамм тауык түшкәсе, 130 грамм сыр, 250 грамм шампиньон гөмбәсе, 1 суган, якынча 6 кәбестә яфрагы, 5 аш кашыгы уылган сухари, 1 йомырка, тәмләткечләр һәм үсемлек мае кирәк. Менә хөрмәтле тамашачыларым, шундый тәмле ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын, шулай ашларны төрләндереп, тәмле ризыклар гына ашарга Ходай насыйп итсен. Исән, имин гомерләр телим мин сезгә.